Hayırlı gün, kadirli konaklar. İstenmisiz hürmetli tomoshachilar. Leyla, biz bugün birge nega jiyildik ekan? İlgiz. Bilmesen hiç şüksiz sana söylep birem. Bugün bir Tatar halkının büyük şairi, edebi Tatar tiline nigiz saluşu, yazışı, büyük To'qayımızның doğan günü. Ay, 1886 yılının 26 aprelinde şair yaktı dünyaya gelgen. Leyla to'xtadi. Haydag'iz ali biz tomoshachilarimizni eshitib olaylik ali. Hallarigiz nechik sizning do'stlar? Yo'q, qulaygina bo'lmay. Haydagiz ali qattiroq birini qishqiriq ali bizni eshitsinlar ali. Aviastроитель rayonunda. Aviatuzilish rayonunda. Haydagiz ali. Bunisi da es bo'ldi. Aydali, men tatarcha сөйләшәм deb qishqirib qarayb. Men tatarcha сөйләшәm. Kelashakni o'zgartirmaydigiz birga. Men tatarcha сөйләшәм, kelashakni o'zgartir. Bek yaxshi bo'ldi bu g'ay bo'laylaymi? Ilgiz, yaxshi bo'ldi. Menga o'xshadi. Lekin davom etik. Eshitdim men kecha birov jırlый, shon bizningcha motor milliy köy. Boshqa kela o'ylar turli, alla nindi zorli, mungli köy. To'qayning bu shi'irin o'qiganin, ne uchun o'qiganin bilan buğay men Leyla. Hiç yo'qqa tugul Ilgiz. Sening de tezroq motor kuylar tinglaysing keladir. Talyan garmon tavushlari ko'ngilni jilkinlandira, jonga dard bera. Bigrak de siren kibik jirem boshli kishilarga. Bek qiziq bo'ldi ali bu Leyla. Halla meni o'rtaysan endi. Bey, munda urtik deb yozilgan bit. Qayda yozilgan Leyla? Ssenariyda Ilgiz. Yo'qla Leyla, bu bit o'rtik turkumi. Qarshi oling'iz. Urtik! Yo'q! Hayda. Tag'in bir tapqir alqishtab olaylik ali. Bizning muzikantlarimizga.
Татарстан Республикасы.
Urtik Türkümü dostlar. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Şef buldu bu yigitler. Haller nişik dostlar. Keyifleriniz nişik? Ederiz tamam bir topur alkışlap aldık hali bizning yigitlarga Urtik Türkümüde. Urtik. Dostlar basıp durmayız biz bugün bayram edirge keldik. Dostlar, bunda bir sır var ime qaragız. Kirte ortunda turgan kişiler totar bulup sanalmay. Şuňa görä işke kirerge kerek. Dostlar aydagiz, mına kirte ortunda turgan, un etigindagi kirte ortunda turgan kishilar o'zig'iz mında biriga, mında biyibіз, jırlıyбыз, kulabыз, alqışlıyбыз ham qishqirabыз, deymi? Hem bugün biz son olabız. Qaragız ele kim birinchi tapqir men totarcha söýleşem aksiyasına keldi ele. Kim birinchi tapqir? Men. Sen birinchi tapqir? Men sen bilan söýleşmeýin. To'xtag'iz. Necha yil bo'yi barayndi bu aksiya kim bile? Sonun aytыңыз ele? Nechanchi tapqir? 117-chi tapqir o'zdirila haligi aksiya, men totarcha söýleşem aksiyasi. Kimde bu sabarmı bunda 17 tapqir da bu aksiyada bo'lgan kishilar kim bu giroylar barmandi qahramon ana Robert Islamov 17 tapqir bo'lgan. Chunki anga 87 yosh. Deymi? Sen İlgiz, mene neşeme tapqir indi bu sahnaga chiqib jırladың. Men alay xatirlamayman endi. Eng birinchi tapqir ittifoq turkumi bilan Qozanim degan jurni biz boshqargan edik, alqishmasam 2010-yildan. Mana endi 12 yil do'stlar men shunday qort ekan. 12 yil. Sen bu yilni jırlamaysan yetken. Do'stlar men bu yil jırlamayman. Siz siz ko'z oldingizga kelib berasizmi shuni? İlyas Gafarovga bütün so'rovlar. Yara jırlaymayman baribir jırlayman, chunki mikrofon mening qo'lda. Demek, aydangiz tanıştırıp gideyim hele. Kim bilmeyim ne bizning yaratgan İlgiz ul men totarcha söýleşem aksiyasının ot kazangan jırşısı bulup çıga. Yaş şağında belki şağında ana sandığa işleyen diler. Şuqıp algan. Şundan biri u şundi tatlıydı jırlaydılar jırlarını ime. Bir jırın tınlasan otna bu diyette oturga kerek. Men bir albomni tınlaganym hem şu kızlar şeyge hatta yabıqıp bulmay. Rahmat bek zo'r. Amina bizning Leyla bizni kim bile? Leyla o bizning ayi, Leyla o bizning bloger. O endi bizning Qozonimiz shaharida otlarning ham zebrlarning dushmani etib bizim tanıldı, eymi? Bamun oramında zebrlarning play quvib yurgan kishi o bizni. Ey dostlar, ali bizning Tubatay kafesining yüzü, eymi? Yüzü, ishpishmoq yüzü dostlar, mana ishpishmoqning yüzü mana shunday bo'la. Tek bilasizmi, ol ishpishmoqlar o'zi oshami, chunki ol mana bunda yozilgan endi kimsin ali? Veterinar bo'ladimi, ol kim bo'ladi ol? Vegetarian bo'lib chiqa ekan do'stlar. Ular zebralarni o'zlaringina yaratmisha qolmay, ularni osharga da yaratmay, bilasizmi? Mana reklama degenden İlgiz. Qarag'zali do'stlar, Tubatay restorani bizga bugun sheyni boshqa biri. Kelesiz salar yanına Baumuni 47 hem Tatariston 3. Andagi restoranlardan ham qisqa promokodni aytasiz. Men totar 200 so'mga narsa bo'lsa da olasiz da, shundan sizga şey boshqa. Dostlar, blogerlar şulayında alarning turmushlari, ishlari stabil tugul, alar gel oqshashlarga yaratam. Ne reklama sili. Dostlar, mana turmushda 3 o'zgarmay turgan aybir bar. Ol birinchisi Savantoyda Firdus Timayev. Alqışlab alayıq ali Firdus abiga. İkinchisi olda bo'lsa may boshida biz narsa o'tirtabız. Berengi o'tirtabız. Ham üçüncüsü 26 aprelda narsa o'zdirabız. Qarag'zali biz bit bu yolunu almashtırdık uğruna neymi? Manda Kamal Teatr koşuna Kaban kuli yanına koştuk. Çünkü artık qizib gitsek suğa shumib ketirge bo'lar. Dostlar, hozirgi vaziyatda ortiq qizib ketuv bek aybat tugul. Şuna ko'ra hozir pishildab söylashamiz do'stlar. İlgiz ortidan qabatlag'iz do'stlar. Aydagiz pishildab qana söylashamiz. Men aytam, siz mening ortdan qabatlaysiz, aymi do'stlar?
Ederiz 1, 2, 3. Minnihanov prezident. Minnihanov prezident. Men tatarcha shayishim. Men süt bilan shayishmayim. Pishqirtab söylüyor kerak bunda. İşteler alırsa. Dostlarga bunda taam var hali hazır. Gülbediye yaratmayayım. Men tatarcha so'kinam. Men tatarcha siylashim. Men tatarcha siylashim. To'g'ri. Men tatarcha siylashim. Minnihanov prezident. Da, ayya. Şep oldu bu, qara. Ederiz alqışlab olayıq dostlar bir-birimizga. Bütün ayttirgan tilgan so'zlarni aytdik. Şultapqina bo'lsa da, qarag'iz hali. 26 aprel 1-shiratda u albatta shi'r bayrami. Ham biz munda barliq kulishlarni o'zlarini shi'riyatda sinab qaraga taqdim etamiz. Shi'riyat sizga yengilroq berilsin uchun biz kollektiv ijod uyushtirishga bo'ldik. Kollektiv ijod nesa endi u? Nechik bo'la endi u? Qarag'iz, bir mingda og'irligi yo'q. Birinchidan siz VKontakte men tatarcha siylashim turkumina kirasizda, so'nggi postni topasiz. Anda biz endi birinchi yo'llarni yozdik sizga. Sizga ularni davom ettirgani kerak bo'ladi. Birinchi yo'llari shular yong'iray. Tatar tili hamon tiri, hamon qo'yni shitki men. Shunga ko'ra kirigiz VKontakte turkumina ham albatta shunda davomini yozamiz. Demak, ozoqdan bizning bu o'rtaq ijod jimishimiz borliqqa kelirga tegish ham biz ana birida o'qirmiz deb ishonamiz. Zamonacha tatar xalq ijodi deb ataymiz endi biz anlaymi? Og'iz bilan aytmaymiz, biz anlaymi internetda yozamiz, oxirdan gina o'qiyashamiz. Demak, tatar xalq internet ijodi. Aytasiz dostlar, kiramiz VKontakte saytına. Ham shunda o'zingizning shi'riy ijod san'atlaringizni ko'rsatasiz. Kitlab! Yo! Dostlar, birga ruxsat etilar, qishqirig'a ruxsat etilar bizning yoshlarimizni bolalarda qashqarga tegish, bolalarni biz dardlantirib turga tegish. Aydagiz birga. Alqishlar. Var Ukayamagız bezgen adık Ukayamışlı beşenvirler Bir akılım barandıklar Koşadıklayım Şegen aşayım Sizden kaşıp korkup yarmayayım Kaşa gitsem Minsiz viram Şuna kapı Sızıp da gel Eğer de biz Dostlar bulsak Güle gider idem kitap Barandıklarının tarihi Barandıklar Eli basın Alqışlar dostlar, bu bizning Sabirjanova Zlata. Rahmat zo'r. Dostlar
dostlar, alkışlar karşılığımız, karşı alığız. Ebiyimden yaz duranda eyken sözü aşağıda Bugün gene nigedirli korna yaş aşağıda Bizge girdi kurşu apan indidir bir yamaşka Kureledi beni kurdim gözlerim kolda tışta Paradis
жауап тұрмаса боршылып қарап көрегіз рәхәтін Ufukның диңгезнең hürmetle kanından çöp Var minnem bir dostum yaş kışım Kaldıramın anı bir özüm Hem belem eybetlep yezmevin Alkışlar dostlar. Bu yigitler kızlar birinci taqır özlerinin jırlarını jırdılar. Birinci adımlarını yasılar. İri yana jırlar jırdılar. Gittik, devam etemiz. Köşeler atlamay, baralar şuğalar, elbiler babaylar, atlılar vakitip, yollarga basalar, şak idip, sak idip. Dostlar, alkışlar. Mine şunday proyekt dostlar. Tatkitlab deb atıladi. Aydagız әле bütün başqaruvchilarni chaqirg'ali biriga. Ayda borig'iz da shiğigiz. Tatkitlab alar әлеге jırlarni o'zlari yozdilar. Abilar opalar bilan birga. Alkışlar. Hozir men ularni atab o'zam. Sabirjanova Zlata. Alkışlar. Pulni bulg'at. Ayy. Abiyeva Adelina. Sayfetdinov Arslan. Oh! Hem bizning simg'i etib jırladi Filipova Dilara. Rahmat sizga bek zo'r rahmat sizga do'stlar. Sizni uzatamiz. Alqishlar bilan uzatamiz. Deymi do'stlar, aydagiz.
İyilik. Kazan Quest oyununda qatnaşqan üçün rəhmət xatı 49-cu məktəbdə birilə. Kazan Quest oyununda qatnaşqan üçün rəhmət xatı 25-ci məktəbdə birilə. Minnətdar olasınız. Dibinde anı izle arhansın sen 25-ci məktəb, tizrək. Nəmində qoşa olasınız bu yoqqa məktəblər, ay tizrək. Altın sama, tut şu fikrini yoğaltma. Eğer ağlar vakitler bu Так, bu demek 25-ci məktəb. Mında bulaklar ağır. Haydagız şap 29-cu mənə sizə qolğuzğa. Alqışlayırıq. 7-ci gimnaziya. Rəhmət xatı Abdulaliş ismindəki 20-ci gimnaziyaga birilə. Gimnaziya. 20-ci gimnaziya şabığız səhnəyə qoyasız. Mana 20-ci gimnaziya. Haydagız elə biz mana şuşu qatnaşuvchilarga tag'in bir taqir alqishlab alarni uzatabız. Haydagız. Alqishlar alarga. Rahmat sizga bek zo'r bo'laklaringizni, rahmat xatlaringizni olib ketamiz sahnadan. Rahmat sizga bek zo'r. Rahmat xatda 89-cu məktəbə birilə. 89-cu məktəb qoyasız. Rahmat xatda şulay 15-ci məktəbə birilə. Minnətdar olasınız. Şababız, yaşlar, balalar, haydagız, o'qituvchilar. Kimda bo'lsa videoga tushirib qo'ying endi buni. Rahmat xatı bilan 37-ci gimnaziya birilə. 37-ci gimnaziya. Alqışlar. 37-ci gimnaziya həm Şulayev Rahmat xatı 54-cü məktəbə birilə. Hayda keligiz kel. Rahmat bek zo'r. Rahmat bek zo'r. Rahmat xatı 26-cı litseyga birilə. Minnətdar olasınız. Həm 144-cü məktəbə. Haydagız, şabığız, şap. Hem olalga torta. Aytganlar deyilgiz bugun jırlanmaydi deymi? Jırlay. Yo. Aman endi. Haydagız biz yoshlarni chaqiramiz. Siz nechanchi maktab? 26-cı litseyman demi? 26-cı litsey qoyasiz. Rahmat bek zo'r alqishlar bizning yoshlarga. Yasha yerda yurak tebishingni to'yib. Shababız. Yasha to'yib. Oy, shulay menga rahmat. Demək biz diplomlarga ko'chamiz. Hozir men maktablarning ismlarini sanab ketam. Siz boringizdan buni bilirsizmi? Birat-biratdan. Qozon Quest'unda qatnashgan uchun eng teka taqim diplomi 159-cı litseyga beriladi. Wow!
İng maksatşan takım 175. gimnaziya. Devam etemiz. İng birdem takım 9. mektep. Tümelinden her kışına Koysuğun da jirde bulmayıp jırlamışa tüzüp bulmayı dostlar özümün jırına. İng icadi takım 171. mektep. Wow! Yeah! İng usta takım diploma Adımlar Mektebi'ne birle. Adımlar Mektebi. Yaşa jirde yürekli başına Akadır sikremiz haydi Oğa sol Vibraller kola Oğa sola Tüp 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 Demek biz urunlarga kelip jetdik. Kazan Quest'unda qatnaşkan için 3-chi urun diplomi 180. gimnaziyaga beriladi. Qoyasiz. Haydi birga. O'a O'a Bularızga. Alkışlar. İkinci urun diplomi 27. gimnaziyaga beriladi. İlyas rahmet benim xiyalımni şınga aşırdı. Benim jırlarım tek yangıradı. Birinci urun diplomi IT litsey KFU'ga beriladi. Wow! Hali yolgışmasam onda tağım bir diplom var. Biri yok mu? Birinci urun diplomi 15. Tatar gimnaziyasına beriladi. Wow! Rahmet! Hem bizning barliq kuratorlarning muhabbatini yo'lab olgan taqim Kazan Quest'unda qatnashgan uchun Grand Prix Shayan TV taqimina beriladi. Wow! Shayan TV! Alkışlayımız sizden, alkışlayımız bizim gençlerdi. Mındı gençler bulganda bizden Tatar dili, Tatar milleti kineşege bulaşak. Haydagiz, kömek bir foto kaçırabız mı? Kaya kim mında fotoğraf? Bili buldu mu indi? Rahmet sizge bek zor rahmet edip sizni uzatabız kiri bizim zalga. Alabız.
salkın şişme tügerek Başıp varıp kaytarıydım Kübeledim tügerek Asıl kışımı sana dolaşım Eğer bulsam kübelek
Tatkultlab türkümü. Qarag'ızlar laboratoriya yaxshi ishlaymi? Shunda kuchli. Tatkultlab aliga sizni bittag'in shigishlaringiz bor aymi hali? Do'stlar, ayyi. Aliga siz ort qaraqqina bosib turig'iz. Hozir biz shi'riy batilni davom etamiz. Hozir shi'riy batilni boshlaymiz. Aydagiz. Güzel, kelmanda. Sen isimlarini da bilasan, o'zlarini da bilasan. Ko'p kishi bo'lmaymi bir yo'li sahnada biz show bosib tursak? Yo'q, ayda. Endi so'nggi Leysan ham Olinani chaqiramiz. Ayda, keligiz bunda, keligiz Leysan Olina. Olqishlar bizning qizlarga. Bilasizmi? Qotiytib, tog'inda olqishlar. Ayyi, rahmat. Sen endi azir demakaymi? Ayda, boshda yara yozgansiz, no lekin siz bitinda o'zingizning degan ijodingiz bor aymi? Ayda, o'zining biror shi'rini qisqagina aytib, o'zing yozgan shi'rini boshla bizga. O'zlar yozmasa chaqirmaydik-da endi. Ayyi, o'zing yozgan shi'rini boshla bizga qisqagina aytib, so'ngidan biz batilga qo'shamiz. Ketdik ayda. Leysan bitismi? Leysan.
Alkışlar Leysen'ge. Başta Leysen eligine yazgan şiirin tugul, indi yotlangan şiirin söyleyecek. Alkışlar tağın bir tapkar. Utur, söyleşigeli bir. Şeylep durmasak yarıy. Жылылық бермәделәр ме? Ничек яшисең, туңмай? Тақы-тықы ашыйсыңмы, басқан килеш шимереп? Тартасыңмы бер-бер артлы? Сәгать сайын ни диеп сораулар яудырам сиңа? Былай да аяз, ачык. Әнә тагын тәрәзәдә сентябрь калдырган шык. Әнә тагын сыры болыт асылынган шәһәргә. Бу шәһәрнең күзе моңсу, килешкәндәй баш ия. Бармакларың кызарганнар. Кесәңә солып җылыт. Бәгыркәеңне ишетсәң, кайда саласың? Онут. Кирәкмәгән сорау биреп пауза ясамыйк әле. Җылылык бирмәделәр ди. Башыңа киеп йөрү. Alkışlar. Рәхмәт. Хәзер безнең туры эфирда Yok, aydagız hazır Alina. Alina özünün icatından birer matur gına kıska gına şiir. Gittik ayda. Арадағы шақырымларны біз әлі yok етербіз. Картада буялған жерге бір мәл барып жетербіз. Зәмхарир суықта 400 айрылыны жеңербіз. Біз қышқы желден қызарған езлер білән шибәрбіз. Бәхет белән кисешүен телим һәр көн юлымның. Шимбә көнне син миндә бул, ә мин синдә булырмын. Гүлләр диеп көлүләргә, үртәүләргә чыдарбыз. Телефонның будкасына кирип, җылынып чыгарбыз. Атылган йолдызларны без кисәләргә җыярбыз. Бар дөньяга гашыйк булып, үзебезне җуярбыз. Онытылып урамнарның кирәклесен үтәрбез. Кинога кирип җылыга, изрәп йоклап китәрбез. Бәхеттән яки башыбыз я җир шары әйләнер. Тартылуга түзә алмый, күңелләр нык бәйләнер. Елармынмы аңлагачта, иртән 8 тулуын. Бу көтелгән очрашуның төштә генә булуын. Йыла, дустым. Күз яшьләрен кояшка ук шиярбыз. Мәхәббәтле күзләр белән без барыбер шибәрбез. Alkışlar Alинәгә. Aferin. Хәзер безнең туры эфирда Batıl. Minder turunda. Minder turunda şiir. Gittik ayda. 3 минут içinde yazılgan. Мен күптән түгел кияүгә чыктым. Sen hazır benim yüreğimni battım. Син үзең дә өйләнгәндер әле. Хәзер тиз генә 3 минут içinde yazılgan шигырь, башка нәрсә килде, шуны яздым. Миндер. Миндәрләргә басып йортка уза. Яулыкларын шиеп бәйләгән, килен төшсә, ак миндәргә баса. Йолалары шулай көйләнгән. Миндәрләргә башын салган бала, әнисенең тыя җылысын, бәлки тормыш шул миндәрдән тора, бәлки шулдыр әле олысы. Иртә дә кич, кич тә иртән миндәр, әле ярый миндәр, авыр булсын нидән. Афәрин. Шақырымларны узып тукталамын. Барган сайын акрыная адым. Еллар сайын дөнья төссезләнә. Кырышлана үрсәләнгән җаным. Җитлегүме? Әмма кешеләрдән юлга тезәр сүзләр эзлим һаман. Ятим җанга салыр кояш эзлим. Эзлим, ләкин буш кул белән калам. Кара чәчләремә шал төшкәндә, сагынып кайтам үткән көннәремә. Анда минем рәхәт балачагым башын салып йоклый миндәремдә. Alkışlar, rahmet bik zor. Indi hazır batıl bulgaç indi kızlarını soğuşturup durmayız. Biz sizden sürüsübüz kile. Kaysısı kübrek ışadı? Eydegiz. Leysen'ge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Leysen'ge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Mine alkışlar. Afiyetiz min jingdim. Dostlar yarar bulardan ikisini de jingüşüydü belgileybiz, değil mi? Yolguşmasam yok mu? Nişe gitəbiz? Yok bizge jingüşünü Jingüşe kire. Tağın bir qat, soңғы tapqır. Haydi. Leysen üçün. Alina üçün.
Аңлауымча Алинега ныграк кулчап алар. Демәк безнең бу турда Достар, siz миңа үпкәләргә тиеш түгел, siz кызлар, әйме? Бу уен гына. Миңа үземә сез икегез дә бик нык ошадыгыз. Шуңа күрә бу уен өчен генә без Лейсән Алинаны җиңүче дип билгелибез. Алкышлар. Рәхмәт бик зур. Булды, без дәвам итәбез. Культлап төркеме безгә чыгышларын дәвам итә. Тема сойларга кирәк тагын берне. Культлап проектының икенче төркеме. Икенче төркеме. Бала чага көйе. Маргарита Рахматуллина, татарша сөйләшә, Елена Шипова, татарша сөйләшә, Марат Зинхар, уйлый, татарша дип сөйләшә. Икенче җыр космос турында. Әзерме? Космос 1 турында. Татарстанның Минзәлә районында урнашкан Сәлих Сәйдәшев исемендәге космодромнан КамАЗ Галактик ракета комплексын җибәрергә санаулы минутлар калып бара. Экспедиция каршы галактикаларда тоттар халык санын алу барышын тикшерергә җыена. Барлык планета турыдан-туры репортажга кушыла.
Özde bizne yoklap kuşağına sığınırım. Alkışlar bizning Tatkultlab ikinci türkü. Alkışlar. Belişke medhiye. Hamanda beliş tübü degan söz bo'lgan tiyir. Shunday short. İlgiz o'zgarishlar kirdi qoidaga. Mana aligina yozgan shi'ringizni o'qish sizda 15 minut bo'ldi. 50 minutlar yozib bitirib qo'ydi. Söz Adilaga alkışlar. Menim gina tugul, sizning xiyolda da belish tibin aşağı tilagi. Ana hatta sahna ortunda da belish degash ko'plar yilmaydi. Nega belish deysiz? Belishga tugarak bir baxt tirilgan. Bizni birlashtirgan shul belishga Tatar janniga yashirilgan. Mana bugun bizda hozir birga qaynar parli belish pishiramiz. Yurak turibizda Tatar so'zi. Biz Tatarcha silashamiz. Aferin, aferin. Söz Rasilaga alkışlar. Kuklayıp bizim kızlarına. Men biraz qiziqroq deb yozdim endi. Aviyim pishira osharga, bolalarim deyib. Belish tura tovunda oshag'iz meni deyib. Belish faramash qistibiy Tatarning tub rizig'i. Tug'anlar bilan ishay shu bektamli ham to'qliqli. Belish uchunda barangi, it, so'g'an ham tog'inni eng tamlisi tubinda ko'z ochgan shay yo'q bo'la. Aviyim pishirgan rizqlar tobinlar balqib tura. Aferin, bizden de instruksiya buldun, hazırlık resepte buldun. Rahmet, Bigzor. Hazır bizge jinguşini bilgilerge gerek. Haydi kız, Adile. Adile için. Adile için alkışlar. Oy. Rasile için alkışlar. Anlaşılmayan mı? Bunda teki ditsibelni o'lchaytirgan ayber kerak. Adile! Rasile! Rasilaga ko'proq qo'shib olar shekilli tuyuladi meni. Rasile, aytasiz Rasile! Adile! Yo'q, Adile için ko'proq qo'shib olar ekan. Demak bizning jinguvchi Adile. Aferin. Bu o'ying'ina yemi? O'ying'ina bu. Alqishlar bizning Rasilaga. Hazır muzikantlar hazırlangan arada 3-chi porg'a. Anda Milyosha bilan Liliya azroq qo'lingizni silkingiz hali. Milyosha, Liliya. Ularga da temiz o'yinlar kerak. Ularga to'g'ida seyrirak qamqotlovlarga bir bersak bo'ladi. Aytasiz.
eydersen Bette sinem eşbirşmagin Minen nile ketesen Bastide şeyne semde Bulsam da aşkıtem Beşer minga dahem dahem Kapat şu Eşbişmak min Eşbişmak min Eşbişmak hem Sin şakşak Eşbişmak 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 bin Eşbişmak bin Eşbişmak hem Sin şakşak Eşbişmak bin Eşbişmak bin Eşbişmak hem Sin şakşak
Biroz kech bergin. Ketdik, qaysi qiz birinchi? Zıp-tıp, vatık. Toma-tomshi qisılma ekran. Har sekund hisobda. Har ikkinchi so'nglab toma. Har uchinchi so'nglab qola. Alkışlar Lilia'ya. Soru Torakan idi. Yok soru Torakan turunda. Soru Torakan turunda. Lilia o'zining shirini o'qiy boshlagan. Aydagiz, biz endi alarni o'zingizning ijod etgan, klubdan ijod etgan shi'rlar tugul, mana hozir ijod etgan shi'rni o'qig'iz. Soru Torakan. Biz Lilia bilan birga yozdik. Ham birga o'qiymiz. Ham birga o'qiysiz. Aydagiz. So'g'ishmag'iz, mi? Biz tartib bilan o'qiymiz. Dünya şiiri ittifaqda seni tortmay ko'ngil. Isim ketmay qora qonga. Meni bitiruv mumkin tugul. Men aylandim Torakanga. Bo'ldi do'stlar. Shunday ruboqiy bo'ldi bu. Alqishlar qizlarga. Alqishlar bizning qizlarga. Biz bundan nechik belgilaymiz endi jingo'shini? Nechik belgilaymiz endi jingo'shini? Nechik. Aydagiz so'g'ishtiramiz. Nechik endi men hozir bizning battle bo'ldi. Milausha ham Lilia qo'ysin nechik etamiz? Aydagiz baribir alqishlaylik hali ayrim. Tovush berek. Ayda alqishlaylik. Milaushaga alqishlar. Liliyaga alqishlar. Tag'in bir topqir. Milausha. Liliya. Qara, bizning bit hozir biz bundan so'ng nima? Shu qizlar mening kollegam. Biz hozir qolgan jingan kishilarni chiqaramiz bitaymi? Aydagiz biz bularni bir komanda etdik. Agarda ular birga yozganlar ekan, bir komanda bo'lsinlar. Aydagiz birga Olina bilan Adilani chaqiramiz. Aydagiz keligizlarimda. Qo'ya. Ham hozir biz birdan bir jingo'shini belgilaymiz. Sizga bigni qishqirig'a to'g'ri keladi. Demak, Adila, Olina, Milausha ham Liliya. Aydagiz sizni Lilausha deb ataymiz sizning komandani, neymi?
Lilevşe. Edekız. Lilevşe'ge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Demek Adile'ge alkışlar. Aline'ge alkışlar. Boss, sen işitip durasın mı? İştem, men indi bulaklarına ko'tarib chiqdim. Hadi, sen kulağını tırıp ayt da tıngla. Lilevşe, Adile, Aline. Anlaşıladır indi bizning Aline. Tamam bir tavır qabatlab aytam. Sen qarşın qızlar o'pkaligini ko'rmagiz. Yani bu o'yingina kimdir bo'lsa jingirga tegish menda mana deb qo'yilib tasın sen. Rahmat. O'sal qiz bosib turamında. Aning manfaatlarin o'tkaga kerak ayya. Demek bizning bu shi'riy battle'da bu tarixning shu kichkina bir mezgilida jinguvchi Olina Habibulina ham biz ana shunday zo'r kichkina bulak asrlarni Kızlar edegіз, ortaga basıgız da kuşaklaşığız. Kızlarga Amin ortaga basamında, ayda kuşaklaşığız. Zor alkışlar, edegіз ele. Tağım bir qat. Rahmet. Min altın, matur şaşep. Min altın. Rahmet Bigzur. Rahmet Bigzur, әлеге bizning shi'riy battle tamam deb e'lon etildi. Men shunday sog'indim mikrofonini. Kutdim. Hozir bilasizmi, sen bizga she'rga tegishsin bir qizg'ay bir. Ha, do'stlar bilasizmi? Bizning haligi konsertni biz o'ylagan edik, bu bizning repetitsiya bo'lar deb. Bilasizmi? Biz bu konsertni qo'yarga jinamiz Şit g'alam Nereden kelgan inoplанетянlar. Ayye, inoplанетянlarga. Qara, inoplанетян degan so'zning tatarchasi nechik? Kimdir biladi uni? Ino, u demak o'risiz bitmaymi? Degan tatar so'zini biz tobi qilib. Inoplанетянин tatarcha nechik bo'la? Shit planeta la balki. Yo'qmi? Shit planetchilar. Bizlarga narsaga biz alar uchun ishlaymiz bu repetitsiyani. Narsa uchun alar uchun. Alar tatar shag'ini anglaylar ekan. Alar tatar shag'ini anglaylar ekan do'stlar. Shit g'alamlarda tatarcha so'rashadilar. Siz ishonmasam, lekin alar bizning orada. Alar bizning orada do'stlar, hammalar tatarcha so'rashadi. Siz qarab olg'iz so'lga, o'ngga tatarcha so'rashsak demek ul inoplанетянин. Shit planetchi do'stlar. Aymi? Hammalar endi 200 yildan ortiq munda qo'shib kelalar ekan. 200 yil bo'yi tatar tili o'ladi demak kishi. Ulmaydi, chunki yangadan yanga inoplанетян. Chunki g'alam tatar tilida so'rashadi. Tatar tili demak shunday o'sadi. O'sa do'stlar. Tatar tilini bilmaysiz ekan, если вы не знаете татарский, ana öğrenmek jingel, siz bari tek kerakli kishilarga indashingiz. Ag'amman kim shun durusini ayta oladi? Tatarcha noshar bilgan kishilar bormi bizning orada? Mana Biguk qo'rqmag'i sizni bir kunda qiynamay. Ana teganda bizga qo'rqitadilar. Mana Biguk yaxshi bilmagan kishilar bordir bit. Masalan, men o'zimni shista tatarcha so'zlasha olamdir deb. No, shahar bolalari shunday bilaman. Shahar bolalari shunday bilaydi. Biz bilasizmi, sizga hozir texnikaga shoqirashaq biz. Til aktivistlarin ulda bo'lsa, butun dunyo tatar yoshlari forum raisi Linariya Muslimova ham zamonaviy bir proyektni olib bulduruşu Aliya Minhajeva. Aydagiz qolishni olamiz bizning zo'r qo'noqlarimizni. Narsadan yasalgan qizlar. Rahmat Ilgiz, rahmat Leyla. Xayrli ish Qozon. Biz endi haligi gala konsertining shunday biroz eng jiddiy ulushi, kimgadir hozir ko'ngilli, kimgadir hozir biroz ko'ngilsiz bo'lacak. Bütün Dünya Tatar Yoshlari Forumi harakatlarining birisi ol biz bitinde ijtimoiy uyushma. Hem bizning qarshida til aktivizmi yil sayin o'z ishonligini olib bora.
Һәм төп юнәлешләрнең берсе ул безнең Татарстан Республикасындагы дәүләт телләре канунын мониторить итү. Һәм 2012 елдан бирле без менә нәкъ шушы сәхнәдән, мин татарча сөйләшәм сәхнәсендә премия һәм антипремия тяжело с татарским шундый чаралар уздырабыз. Мин бераз инде теге күңелсез өлешеннән башлармын һәм Алиягә сүзне тапшырырмын күңелле өлешенә. Әйдәгез бераз уенның тәртипләрен әйтим әле. Мин хәзер антипремия исемнәрен әйткәндә сезгә әйтергә кирәк у дип нашлай күрсәтергә. Кабатлап карыйбызмы? Әйдә 1 2 3. Дөрес. Инде кем инде безнең премияга лаек, без ул кешеләрне бүген монда сәхнәгә шулай ук чакырып калырбыз. Аларга инде аларны алкышлап каршы алырга кирәк булачак. Башлыйбызмы? Соңгы еллар безнең инде вазгыятны үзегез аңлыйсыз, күрәсез, пандемияда инде 2 елдан артык яшәдек. Һәм иң еш халык белән эш итүче, игъланнар, мәгълүматлар чыгаручы ул безнең Роспотребсоюз, Роспотребнадзор. Һәм ул оешма безнең мөрәҗәгатькә русча җавап кайтарды. Татар телен бернинди илмәләрдә, бернинди игъланнарда кулланмады. Һәм без аларга тяжело с татарским антипремиясын, Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген күзәтүнең федераль хезмәт идарәсенә тапшырабыз. Икенче антипремия ул безнең барлыгы 2 штук. Ул Казан су елгасы яры территориясы. Бу бит инде Казан үзәге. Ничек инде татарча сөйләшмәскә мөмкин Казан үзәгендә. Хәзер әзрәк пессимистик яктан без күңеллегә күчәбез. Ул инде рәхмәт хатлары. Нәрсә ул рәхмәт хатлары, кемгә ул бирелә? Гомумән рәхмәт хатлары безнең төрле бизнес оешмаларына бирә һәм алар дәүләт белән берничә бәйле бул түгел. Чөнки антипремияны биргәндә безнең гомумән һәр дәүләт оешмасы финанслыга ала торган оешма ул 2 теллекне кулланырга тиеш. Монда инде без рәхмәт хатлары дип әйткәндә безнең оешмалар кануннар буенча алар 2 теллекне кулланырга тиеш түгел. Ләкин алар моны үз теләге белән эшлиләр һәм чөнки алар аны Татарстанда эшлиләр, безнең монда зур өлеш татарча сөйләшеп, алар моны аңлап, үзләренең оешмаларында инде татарчаны кулланалар. Озын сүзнең кыскасы, әйдәгез исемнәрне атап китик. Безнең беренче рәхмәт хатын алучы оешма, ул да булса инде Унистрой төзи торган яз комплексы. Әйдәгез аларга нигә без аларга бирәбез? Чөнки аларның парклары йорт эчендә булган язулар, алар татарча язылган, татарчада, русчада 2 теллек бар. Һәм безнең икенче рәхмәт хатыбыз сез белгән пятерочка челтәрләренә бирелә. Чөнки бәлки сез күргәнсездер, яңа форматта ясала торган пятерочкалар барысы да татар телен куллана. Аларның русчада, татарчада язулары бар һәм без аларга барысында моның өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Әзрәк таныштырып китим. Безнең монда яз торак комплексының Унистрой ширкәтенең генераль директоры урынбасары Искандер Илдар улы Юсупов һәм пятерочка челтәренең дәүләт органнары белән эш итү юнәлеше җитәкчесе Тимур Җамил улы Баймуллин. Сүз сезгә. Ксәнүсез, бик зур рәхмәт сезгә. Пятерочка кибетенә рәхим итегез. Без сезгә татарча сөйләшәбез. Рәхмәт, спасибо. Сәлеметсез, дуслар. Большое спасибо за это признание. Очень приятно, что у нас в республике, в городе есть такие инициативы. И вдвойне приятно то, что наша компания стала частью этого движения. Рахмет, Мистер Рахмет.
Rahmet bek zor dostlar. Buletlerini beremiz, mikrofonlarını beremiz. Aldı mikrofonunu 1 milyar para ile tutarlar da 1 milyar. Haller nişik sizin dostlar? Aferin. Tejolo Statlarskim antipremiyasi alışlara kelişekte düzelirler degen ümitde qolamiz. Rahmet Aliya, rahmet Linariya. Linariya ismi bütünlüğü seyyirimi? Linariya. Nerse diyenin otam iken ol? Kim bilir? Linariya. Haber tağın ilgize var. Ayy. Bizning Kuşavda Limur isimli babay var yere. Limur isimli, ali tağın bilesin mi şunda isimler? Rafinat degen isim var ali. Şeker abi bir teler direlani. Şeker abi de bir teler Rafinat isimli. Ali, bilesin mi Leyla? Amna kileşekte bağların isimleri neşik bulur meken? Ay, uylap qarasam, ime hazır vaqtlar şunu bizkere. Mesela TikTok'ya, eymi? Eyse, tağın indi. Like jiyulla. Like jiyulla. Munda tağın server urununa belki server debin taşır bizeymi? TikTok Jamal. TikTok Jamal. Bulay qara. TikTok'ya jingi. Mine serverga kiyevge birmekşiler. Rofullalarının ulu bulmasa yarıy. Trash, dislike. Şimdi spektakllerde bizim bular, değil mi? Mayamındayım, tiyatrda malda. 1-200 yıldan. Bir tane bizden Tatarlar Nur kuşumçasını yaratalar imi. Nurga kuşup nindi yonga isimler koymiken. Nur koyun. Belki Selfie Nur. Matur isim bular da Selfie Nur. İli selfie yarar. Girişip tura. Ağımdan Nur ismi, Nur sözü koşulgan biz Tatarlar bütüne Nur sözünü yaratabız, eyim ol bizim yaptılık kayıtta. Nur sözü koşulgan isimleri de güzel birge. Bilgen isimlerini. Aynur. Nur Sultan, Aynur. Nurihan, Nurihan. Nuriye. Tege jigit özünün yaratgan kızının ismin kışkırdı bagay. Tağın. Rüstem Nurgaliyev şeyi. Edek min bu isimni qatırak aytayım hele. Rüstem Nurgaliyev. Ayy. Tağın indi isimler buldu mu indi? Elfin Nur. Kupa başlasan Nurga biz bilgen. Ayy. Tağın bilesin min gümmen Leyla'ga qarayım da biz bitne bilemiz. Leyla Liron, ayma. Men aytay sen Leyla Liron bilen oparız. Men Leyla Liron bir kun bir vaqt men Leyla Liron deb jiberdim bilasizmi? Seni o'zingga bilasizmi sening bularga tegish birer ne? Sening blogda anda qoyda sening anda internetda indaymi? Sening boshlanarga tegish videolaring shusha single bilan ayy. Men ani jırlayım ya mı sana? Yarar. Rahmet.